السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في خبيجمتوتا في جالتمتوتا عالم بقى جراتن سنين جتشا أران تنقا مالك أبنير بنامتي يا بليانك يا خنو واو مع إبراهيم أبنير بني وني إبراهيم مالي لاتا ني أجر تنقا جيتين أبتي سنر رقبة قربتي إن شاء الله بليانك يا خنو أقوم إسلالتني قرتنسان جرا إبراهيمي لكن لا لله نانجتني جرتني لقادا إن شاء الله حالما نام جايني ملا إن شاء الله دقيت الله قبل ينكيا خناف هدو كنو أبراهيم هدو نمر فتشيسا هدو قرانا منياتا والله كنو كنا قرانا مبليسا قبل ينكيا هدو جنا قدي قرانا بليسي بوي فتات وانين قد والله له سلا يرو سنين كaya garte asi fige dak ada wole tuman gafade anilleen gama khiyyaan yaalii barbaada ittuma yaalii gartee isa akkamitti yaallaa jecha sheekallee itti iyyaafatu jirra egaa obboleeyyan kiyya insha Allah rabbiin gartee nuuf haa laaffisu kanaafuu gaa hordoftootaa fi kabajamtoota ummu aalim bakka jiraattanii isinilleen deemiitii dhaqii isaan kana maaliif wardaa cinaan dhaabbannee naan jettanii niin dhaabbadhaa wardaa cinaa maaliif hin dhaabbannee dhaqeet hin dhaabbadhaa intalti kabajaan qabdu kabaja dhabeetii baalagee tana gartee humaa waan fiddullee hin qabdu wanni gartee rabbiin naman godhi waa silaa humaa naman gootu humaatii miti ammallee sheekatti hinneetti irraa hinaa garuu isiin dubbiin isiidhaa hedduu nama aarsaa hedduu nama aarsaa gaa wanni goonu gaa hin jirtu namni tokko yoo dhugaadhaan mana tokko keessa waliin gabbubbee malaa marii qabaatee wal mari'atee waan kana irraa dhaabbadhu waliin jaa nuufi isin bakka takka hin jiraannu kanaaf gaa obboleeyyan akhiraadhaa kun akkuma isin laaltanii agartan sanii kanaafuu deemii dhaqii koomentii jalaan naan jettan deem dhaqii wardaa cinaa dhaabbadhu naan jettan kanaaf galatooma waan naan jettaniif insha Allah rabbi nama mijjeessuun hin dhaqa kanaafuu obboleeyyan kiyya nuti wallahi wahuma goonuu wallaallee waan dubbannullee wallaallee dubbiin nu afaanii dhumte akkaataa keessa jirru takkallee hin qabnu kanaafuu mee rabbi na laaffisu aanee irraa numa hiikkattee irrallee tana isarraa illee numa hiikkatti waan takka hin yaadinaadha sheekatti barbaannee tumarraa hiina dhaqeetiin laalaa insha Allahi isinillee natti naarinaadhaa dhiifamaan isiniin jaa natti naarinaadhaa gaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haaluma jireenyaa haaluma jiruu kanaan na godhe kanaaf insha Allah mee waan khayrii rabbi haa godhu silaa akka barbaaddutti gartee waan barbaaddu harkatti intalti falfaltuun naman ta'in falfalli quduraa falfaltuun naman ta'in wallahi waan hin juuf waan hin disoddaan hin beekun obboleeyyan kiyya tan intala gartee gadhiifama akka garan qabne intala gadhiifamtu rabbiin gartee gadhiise tana intala gartee mara haadhaa fi abbaadhaan qabne intala mara haadhaa fi abbaan sirriidhaan hin guddisin baalagee akka garan qabne baalagee bultii namaa waliin laaquudhaaf gartee hedduu namaa dhaabbattee jaarsaa jaartii hedduu dhaabbatuun illee jibbamtuudha tana jibbamtuudha intaltii intala akkaataa qabduu miti kanaaf obboleeyyan kiyya gaa rabbiin haa laaffisuu fi isaan kanaafilleedha meegaa wardaa bira dhaqeetiin akkuma isin naan jettanitti dubbii tana gartee insha Allah bilbilaan illee gaafataatumaan jira gama khiyyaan gaa bilbilaan gaafataatiin jira miilaan dhaqee gartee waan inni isii bira dhaabbadde hin qabu kanaafuu akkuma isin naan jettan dhaqeetiin laalameehi egaa obboleeyyan kiyya mee waan kana isinilleen mee gara keessaatiin isii tana kadhadhaadhaa intalmaadhi wanni akkanaa tun jaanii mee kadhadhaa obboleettiyya soomanni seene waan akkanaa tana dhiisii wanni waan sirraan bareenne waan sirraa fokkotaatii ja'attii maamee isinilleen gama keessanii kanaaf gaa hordoftoota kiyya aan arraan tana gaa mee gizee hunda ummutiyya taa'ee kaniin isaan birallee deene asumaa taa'ee gartee isiniif haasawaa nuti akkanuma nutti haasaa ooltaa jettanillee aadiidha waan hin godhun qabu
Kanumaafuu aareetuma gartee aarumaa isinitti ibsachuuf malee wanni biraa hin jiru. Kanaaf obboleeyyan rabbi isin hundinuu akkuma gartee nutillee asitti obboleeyyan rabbi taanetti isinilleen obboleeyyan rabbiiti. Kanaafuu waa hundaa'uu rabbiin khayrii haa godhu inshaa Allaahi. Egaa hordoftoota keenya mee waa'een Abrahaam tun hedduu nullee yaachiftee isinillee yaachiftee beekamaadha ni beeyna akka isinillee yaada jirtanii. Kanaaf inshaa Allah mee khayrii rabbi haa godhu rabbiin waa hundaa'uu nuuf haa laaffisu. Sheekhaan ta'ullee gartee rabbi nuuf haa laaffisu. Sheekha gartee quraana aanee dhaqqareessan sanamatti barbaanna gaa eegasii usilaafuu. Kanaafuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya mee inshaa Allah rabbiin akka tolu haa godhu jenna. Kanaaf gaa wanni hundinuu khayriidha. Wanni gartee dhufte hundinuu khayriidha jenneetumatti dhiifna. Khayri jenneetumatti dhiifna gaa hanga guyyaa gartee yoo lubbuun gartee achirra namaa jiraatte beektaa abbaan fedhe dhorkuu hin danda'u. Yoo rabbiin achirra sii kaa'uu baate nama hafti isiilleeni. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya wallaahi ani hedduu takka mataan na dhukkubaa jira gama kiyyaanii. Egaa isinilleen akkasuma dhukkubsachaa jirtan je'eetiin abdii isinirraa qabaa wallaahi du'aawuma godhaaf malee wanni biraa wanni godhaniif hin jirtu. Du'aawuma jabaadhaafiin isiniin ja'a hangama kiyyaanii. Du'aawuma jabaadhaaf mee mucaa tanaa muciyyoo tanaallee haadha ilmaaniiti. Har'a inni kanatti irratti fayyaa dhabuun akka maleedha. Kanaafuu namni cinaa dhaabbatu hin jiru. Biyya Arabaa tana keessatti abbaan kee jaarsa keetii, haati ta'e jaarsa keetii, abbaan ilmooteetis abbaan ilmaan keetii waa meeqa siitaa biyya namaa keessatti. Wanni goonu hin jirtu gaa antatti mataan oo dhuftee garaan oo dhukkubsitee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hangama kiyyaan wanni isiniin jugaa guyyaa haalli naa mijaa'ee gartee haala mijeeffadhe inshaa Allah ejjedhuu rabbii malee ejjetu namni ni dhaabbadhuu rabbii malee hin dhaabbatu numaan dhaqaa yoo rabbiin fedhe. Kanaaf gaa inshaa Allah mee hanga guyyaa sangaa rabbiin ittiin naga'utti mee inshaa Allah waa hundaa rabbi haa tolchuun isiniin jaa. Kanaafuu hangaan gartee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti nagaan naa turaan isiniin jaa. Ankanaa waa'ee naasoo wallaahi hangana haasoo jira waanumaa naasoo niin dhabe. Kanaafuu isallee rabbi haa fayyisu jettanii du'aa gootanii bakka jirtanitti isin hundinuu inshaa Allah gaa waa hundaafuu khayriidha jenneeti yaanna. Aramee hasal khayrii sangartee rabbiin khayrii nu agarsiisu. Kanaaf inshaa Allah hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagaan naa turaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya waan naasuuf waan hindi soddaan hin beeku narra laalina. Mudduu takka mataan na dhukkuba jira. Khalaas qalbiin tiyya gara biraa na kuttee yaada biraa yaadu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya mee inshaa Allah waa hundaa khayrii rabbi haa godhu jaadha. Du'aawuma walii goona silaa illeedha. insha Allah hunda khayri rabbi agodu wanga video bira qabni walidee binutti insha Allah nagaa nutura jenna khayri nasini jana insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi